ithuba enginika lona lokuba ngibeke izwi ebandleni elaqala uJehova wathumela umprofeti uIsashembe kaMayekisa wamthumela endlini kaSenza ngakhona engiphuma kuyo mina. Ngiyathokoza kakhulu baba. Ngibingelele ibandla lonke likamenzi wezulu nomhlaba. Ibandla lamaNazaretha lelo. Isho njalo incwadi kade ifundwa la ukuthi umprofeti uIsashembe owathunywa uJehova ukuzobuthi indlu kaSenza ngakhona nodinga lecithekileyo wayibiza ngokuthi leli gama laleli bandla iNazaretha lapha kwazalelwa khona uJesu. Uthenxa esekhuluma ngemithetho yonke kaJehova ebhalwe phansi eBhayibhelini wathi bandla likamenzi wezulu nomhlaba umani ngaye kumdumisa ngemithetho yakhe ayinikeza inceke yakhe uMose akakuyemukela inthandazweni. Amazwi lana omqalo waleli bandla. Ngiyabonga kakhulu Nyazi lezulu ngegama lalo unyazi liyasho elabizwa ngalo bigama lomuntu leprofeta ngayo. Bingelele namakhosi alizwayo izwi elaqhamuka noShem ebabizela uNkulunkulu babazogcina imithetho kaNkulunkulu. Ngiyakhuleka emakhosi bonke naqhamuka ngaphandle ngiyabonile. Siyathokoza kakhulu makhosi abafundisi. uNkulunkulu amtshela uShembe ukuthi akakhetha abantu bokwelusana umhlamba kaNkulunkulu. Ngiyakhuleka kubo nabakhokheli. Ngiyakhuleka maNazaretha angizukhuluma kade ngizakhuluma nje kafishane. Ngibonge leyo nhlanhla kade ngibonga kaNkulunkulu ukuba ngizokhuluma nokubona isimangaliso. uNkulunkulu uyangithanda kakhulu. uNkulunkulu uyangithanda. Umqalo leli bandla ngiyamthanda kakhulu. Ngoba izinto zonke ayikhulumayo ziseBhayibhelini kazangakhulume ngolunye uhlobo. uShembe ungesithathu kubantu abayisandla sikaNkulunkulu bathumela emhlabeni. Khulume ngoMose. Inceke kaJehova ikhiphayo wathi ayiyokhipha abantwana bakwaIsrayeli. Khulume ngayo weza ngayo leyo ndlela lapha uShembe. Wakhuluma ngamazwi. Wakhuluma ngoJesu. Ukhuluma uShembe. Ayikho indaba yasezulwini uShembe ayishiye eceleni inceza ushumayeza abantu bakaJehova. Neyodwa. Ngiyamthanda kakhulu. Thanda kakhulu umntaka Mayekisa enhliziyweni yami. Wakhuluma ngendlela yonke yokungcwelisa umuntu ayembusweni kaNkulunkulu. Angazi bangathini isikhathi ngishiswa ilanga sengiyala. Engithanda ukufika kukho maNazaretha ikumqinisa. Niyakhumbula ukuthi ubukhosi bakwaZulu buvele esikhathini lapho iBhayibheli ethe khona lezi ithuba esikuzovukelana imibuso. Lobo bukhosi ke bale ngonyama ekhona ingene ngaleso sikhathi lapha imbukela imbuso ivukelana khona ngokumangalisayo. Ngakho ke
uNkulunkulu wahambela kuyo ke ngaphambili sekhona ingonyama umdlokombane enimazi kakhulu lehambela lapha wayesethi ayisikhethela ibandla layo lengonyama ingakabi yona seyumntwana seyizinyana yayisikhetha ubuNazaretha obukholwa unyazi ibandla layo nje lengonyama iNazaretha lasebuhleni isekwe ebuhleni kakhulu onke amabandla ngawayi ingonyama kodwa lapha yakhetha khona ukuthi yekwabo ngoba umuntu emzini kayise umzi kayise kodwa unekwabo kuwo wathi ke ikwabo amaNazaretha onyazi namhla noma ngayibona izinto ebenizilindele kuye zingenzanga ningalokothi nithwala amehlo nibheke eceleni nakani ukuthi uShembe wathunyelwa uNkulunkulu ukuzobuthi indlu kasenza ngakhona pho weza kanjani kuye nimnake lengonyama ngoba yakhetha umuntu wathunyelwayo ukuzoqoqa indlu kasenza ngakhona kwathiwa akhethe yena nithi ke maNazaretha angikubeke lokho ukuthi nikhuleke nimkhulekele emthandazweni eyiguqweni zonke uShembe anifundisa uba nikhulume noNkulunkulu kuzo nimbeke naye ngoba kuyabonakala ukuthi uvele ngesikhathi esibi nimbeke ngiyacela kakhulu khuleka onyazini ingane yalo unyazi ngiyakhuleka uNkulunkulu oligcobayo unyazi ukuthi nxa lubekayo zonke izinto ngaye uzwakale sethembele kulo unyazi ngoba umuntu kaNkulunkulu ungumuntu kaNkulunkulu ngeke futhi uzumguqule ngoba uye uNkulunkulu amkhethileyo ngoba uNkulunkulu uqobo lwakhe abona wahluleka uMose ethi cela ukumbona wathi uNkulunkulu cha ngeke uThixo abone umuntu abuyaphile uNkulunkulu ukhetha umuntu akhulumele bonke abantu siyethemba kunyazi ukuthi masizibeka kulo lezi indaba sizibeka la kufanele khona ngokaNkulunkulu ilokho maNazaretha engithi angikusho kinini ukhosi kusaqhubeka yaqhubeka ukhosi noma kungathiwa ayangena amacala yamlahla ngoba iqiniso liba amanga odumisa uZulu yena inkosi uqobo wayo noma kungathiwa emlahla anja sinandaba futhi sinandaba ngoba kasimthandi inyama yakhe kodwa yindlela okwakhanda ngayo ukuthi oyinkosi uyoqhamuka la yadwetshwa leyo ndawo manje ke asikwazi thina ukuthi singabuye sijike kanti nesiko lokukhethwa kwenkosi elokhu asuka amakhosi ohlanga phansi amakhosi akwaZulu ukhethwe ngayo akakhethwa ngumuntu nje noma kuhlangana umndeni njengoba kusho uhulumeni sethi uthi inkosi yawubekwa ngumndeni hayi amakhosi ohlanga uzibene namhlanje ibekwa ngesihlalweni bayakuzenzela ke asinandaba kodwa ngikuqinisayo ukuthi azizange sithi ingonyama le khona siyayithanda igaqalayo cha sahamba umthetho wesiko umi ukuthi kuyofanele ilokho ngicela lo mthandazo ke maNazaretha nokuthi nimemukele ngezandla zonke angabikho yomemukela ngesinxele uye zala intombi kaSobhuza inkosi yamaSwati intombi yenkosi iyabekwa ngokwesiko lamaZulu
ifike ibekwe lokho ke ebengithi angikuphawula isibongela kakhulu onyazini ngiyathokoza kakhulu into eyengibone namhlanje ngihamba nomngami ukhona ngithe masiza ukuthi hayi ngathi singaba khona entabeni Ekhenani ngathi hawu kule ndawo uNkulunkulu ayilungisela abantwana bakweZulu ngaphambili esiprofetheke ngonyasi namhla yabathatha yabasa endaweni uNkulunkulu ayiprofetha la qha ake siyoyibona ngifike ngathenga ubulimi uthe umkami ngiyakhohlwa ngifike ebona nampa abantu abangaka awu kanti ngiyazi kanti ngasilutho hawu umuntu emhlabeni angahambe ekhuluma ethi into uyayazi kanti khona into angayazi bona isimanga bakwethu ngibonge into angilibaza isimanazala kufanele ngisho ngibonga into enkulu ukuthi umdlama afaka amayekisa ohamba ngenyawo enza lo msebenzi enibona ungaka lapha eTabeni umsebenzi kaShembe ehamba ngela ngenyawo eshiswa lila ethunyezwe uNkulunkulu ngabe ngahamba kweloko mandlakazi leyo kabhini ngangqaba yathi indoda eyambonayo yathi ngiyamazi mina kodwa ayikholwe eNazareth yathi ngiyamazi wayesinisa abantu lesa sila ngathi mina hawu uthi ayihamba ngembongo asolisa abantu abafundisa ukugida ngathi hawu wasebenza esebenza indaba lelibandla wasebenza uShembe kakhulu engadlali bashuma izintando kaNkulunkulu uqobolwayo yethandeka nguvezele ukuthi wayengazange ube inhloso yakho ukuthi abantu bangaba baningi kangaka kwaba inhloso kaNkulunkulu wayishumayela ngezinto ezingafanele ukuthi abantu bangakholwa ebandleni la ethaba yeke ukuqonya into emnandi kangaka ethi into eyayihlubusoka ukuthi ngintombi eziyisithupha ngintombi eziyishumi ngoba uJehova engavumanga ukuthi abantu bakhe bangcoliswe njengeinkomo athi uMshembe bathi lahamba ukhuza lokho ukuthi ofuna ukuganwa kaganwe kuyikungcola lokhu nobumpumputhe lokhu kwenza abantu balingisilwana wakusho kunjalo uShembe kamayekisa abantu kodwa baye kutshwala bangabenzi nasemzini yabo abaphenduka beneka imithombo ngoba yayi umbuso kwaZulu akashonga ukuthi ayithathi inike abangani wathi ayithathi njengoba kwenzeka abapostoli wathi ayithathi yokufaka emfuleni wenze njalo uShembe kamayekisa akazange aqoqe ngokuthi watotobisa imithetho kaJehova wayeza wayifekethisa babephila ngenyanga bephila ngokuthakatha bebulala bephehlela namanzi wafika wabakhipha ebakhipha wathi sebeyileli ibandla abantu sebengasadli namanzi wathi bangabodli imisebenzi yamahlambo nabo ngoba bazawungenwa yikufa ngoba laba amanzi la bangenwa ngamadimoni nxa bedla nabantu abaphethe amanzi kusho uShembe hayi kodwa ngiyathanda ukudlula indabeni zakhe yabona ngiyathanda akufanele maningala indaba nginikhombisa ukuthi indaba zikaShembe bakhona abazazi ezahlala enhliziyweni zabo zabakhela uthando lukaShembe ngiyathanda ngikusho lokho Shembe ngiyamthanda wakhuluma amaqiniso onke wazotshela amanazareth ngoba lokhu ukuthi nje amanazareth ngiyangizwe ekhuluma ngemndeni noma eshumayela noma kufa umuntu bese bekhuluma ngokuthi uye emndenini kazange kusho uShembe asongo lokho wabahlukanisa abangakholwa nabakholwayo wahamba ngencwadi yamakhonti
esibili saqhlosa ingasesithupha lika 14 ethe ukuhlukana abakholwa nabangakholwa abadlelani waze wathi umfoka mdloma awu ngiyamthanda angazi ukuthi kwenziwa yini ngalo mhlawumbe uNkulunkulu athi uNkulunkulu engasekho awukwazi ukumbona hawu ngiyamthanda wathi nxese bashumayizile abantu abawenza imithetho kaNkulunkulu njengoba eshilo kade efunda incwadi yeSabatha uyoyilahlelwa wena kodwa awu uyakhuluma shemba yey wathi nxese baqoqile wabotshela wathi omozo amanasa lethu olapasiya zogaganele ukathiya khuluma ngendaba zabhombela isimela samampondo uzizwile ukuthi ngamzwa mina angimbonanga kodwa ngababona abahamba naye ngqo babelazi ngoba uNkulunkulu wayengithethela ukuthi ngidlalelisise indaba zakhe ngangaba sematuba ngisengumfana babe shumayela ngeBhayibheli ephikisana namanye amabandla ematuba kugcwele yonke ihlobo yebandla kwakunesalukazi esasihamba noShemba sakhona sasigane kwamanqele kuthiwa ngamasabalala abasematuba bayamazi kwamasabalala malukhona uzalelwa kwamanqele ebambana nenhlobo zonke zabafundisi ngenhloko yakhe ekhuluma nabo kwamasabalala ekhuluma ngeBhayibheli salukazi esasihamba noShemba lengikhuluma ngayo ngiyathokoza kakhulu maNazaretha ngithokoze kakhulu enkosini yamaNazaretha unyazi ukunginika leli thuba elingijabulisileyo enhlizweni nokuba ngizobona nje into enje eyenziwa uNkulunkulu ngabathothapha abantu bengena uNkulunkulu abantu abaningi kangaka abahlonipha kangaka bephethwe umuntu nje yedwa angabaphatha inumuntu engena uNkulunkulu abantu babe ngaka baphinde futhi bahloniphe kanje ungabaphatha ungena uNkulunkulu ngaba kuma abantu lapha bethi thulana umsindo thulana umsindo yayizwa le ndaba kaNkulunkulu inkulu kakhulu buka ke siyathokoza kakhulu nabatwana bonke abasendlunkulu abakhona engikubongayo umprofeti Isashembe wayithunyelwa kubaba mkhulu ngo1910 nomfica engasekho inkosi uDinzu engengimzukulu wayo mina wahlomula ngoba enkosini yasoSuthu bakhona abazukulu bakhe abakhona la abangabazukulu bakaMamongo bakhona omunye nje udadewethu ungumkhokheli khona la olapha eThekwini lapha eganele khona ukhona la udadewethu ozalwa umfoko kaMamongo engisho ukuthi ke ngiyambongela khona konke lokho ubhombela ngoba lapha athunyelwa khona wahlomula kwaba khona abazizwa indaba zakhe ngithi ke angithokoze kakhulu uMaNazaretha ngithokoze kakhulu onyazini ngiyathokoza